Swaghaya, Hagatato, Kutroy Tupli Kirmiang Sumsurjongi, Angalung Shoai Luwan Lang Kubuah Hagamavia, Kublai Kumaria, Hakni Ngalong Shakri Troy, Kublai Kumaria, Batakti Kalanongdo, Kublai Kumaria, Tuduai Nagwanta Ching Tunong Kablai Bakoy, Tong Yiduai, Kutran Kapayami, Tote Chai Chomi, Polo Chomi, Ami Juno, Tokonomi, Nagabuana, Davisha, in Posh, Uro, the Sipa, Kamuram, Nomor kebaan. Oh
number walai naglanti benang ke number Grispa Sabulai. Keandihan yang dilayan kisamla lebran halwar ding dan hukum usin kipat hapden kithliti kirwai long bala kurku ulai. Yang dilayan kisahnya antara berwarni dan berfungsi tidak berdeng kritik kirwai lomba terkuat. Kenambah besar negara ganti dengan kenambah praspa nyoboan. Tin ublay. Ngan sa sundray yapi, da ko umbakoy. But ngan sa benkoy yapi, na ki lay tao trong pi baro, mana ki ay baro ki balabantingit yapi. Ngan sa ay yapi, ya kadono batamay, but ngan sa pep yapi, kamansin batamay.
ngan sa ven no na thi ya ga donut mau ban ngan sa ai thi da ga donut brio ngan sa bo thi da ga ban sim jonga ban ngan sa pai ba pin ra ki ki ai jonga ba pin suma ya yukum baro ki bangala ai thi ka sambod dum kon ni ai mo ye mi ko blai ban ni khot kar pa ye ka karteng jong me ni kan mau biang ni ki kam phla jong me Kaburong hau pa ban hau ko man hau man sin ba koy ka number ga ban real na ko lenti ban ka number real spa sa ko nyo Kijing to wai to gini ai ngo ya long pen em jong hi ubana wan shakale ke par thai nang ba oblai long lem ban ni ke chuba ni ro emi ko ken ra ban ni snow ngo emi ni priang snow bha ba ye ro emi u lord step ba par nai u so an kong na ke yam ai bin ga bin ka ban ni ha ke jing shai pas kha ke chuba Lord, emi ko ra ban ni snow ngo emi Dia subha pajero ini lord step pernah so penongkong nabi bayang ai ingin nyai berkat ini hadis syai pasha Lord, emi ko ra ban ni snow ngo emi Akne ke si strong height bu ya rapi ban yo I ke jing internet jong jing hao jong tok li ki kmat ka ki do no jong ni ngin la ban ye ke ni ha ke jing hao jong ni Lord, emi ko ra ban ni snow ngo emi cô cần ra nia lum sao dong kami jong me kum ka yin ka san
Yarab yangi bangin klet lagi jing jauh mensim, ban penbet lagi jing ya per jing mud, ban ya mam kuliah. Midway na sebentar terumpai kristal. So musim jombi unpanya kili hati jingai bat kejingki. Ukpa songi, kejing duai penkun, tumi duai, ablay try kan rat. So ikayangi barbo banting buram, babantay ikakateng bakul songi. Naba, memjuk bab banyaday, ito kibayay sa kejing songi. Ipayin kani daw prosek songi. Amen. Besok pada kemen nyepi ipa jumulai baro yero ni pendan buram yu haga ni kasni buram jong kayo kares bakoi haga paris jongi lain ba kamas bakoi bat kajing ya jongu bat ni bat kajing ya jongi bat ni pediang buram haga banungkong do yau blai trai kan rat unong bu nong kau jongi utrai jongi supres unong pentem jongi baru mensi bakoi upaya senran berboring. Ni pediang buram ye bishop ye jogi i most reverend Ferdinand Dakar Didi inong sharai baklidu jong kejelan yang joai jongi bar inong punya rangba hakane kasih. Ni pediang buram ni kelengdo baro kibawan najan banajengai jong diocese jongi kibalak loy banelek kemenlang bar ni hakane kasih buram ni jong ye paris bakoi hapo ke Paris jongi. Ni pediang buram ni ki brother, ki sister, ki catechist, ki rangba balang, ki kime balang, ki nong tray balang baro, ye pi ki long palong kime ki samla ki kena ba ki kidong baro. Ni pediang buram ye pi ki nong tray sarkar baro. Tungin syurul syakali kaduan kadupan, kadulong jong ki jingai ay baro, nakabenta jongi ban naga benda kiwaipan. Tungine yeng menta baro daga jing rublay ban sedang ya kan rublay ke demblay juni daga jing wai sedang kabaka choir kan yalam yeng. Naga konin kedok ke nombor ke bawah, naga linti beneng ke nombor live spa live penyel, live penyel. Indo bat yau non kenya rambang ajungi kongsan jungi en sayalam dan ki di Nongsian badai na da New Hill Lat Labo Caroline CMC.
niam sing yang bahkan long ke babit ke babia naga benda katanya yang diberi akan dikasih jom kaki dan agar pangat yang mempunyarang banget jengi panilang jengi akan dikepor akan jeng tuai lagi baga trinity bokoi bat ke jeng kublai Aku ketepa berukun pada bensin bakoi Kejengai jong trai jengi Yesus Kristus, bag kejengi jong blai, lamba kejengi selok jong bensin bakoi, kindan rengkat bati baro. Ya ingo ya blai nak kita ada negesi, keba ini wandang, banburam kerpang ya. Ujisu hakadu jam bejo karis pekut. Ila kenjam menta kena kejau baat jangan ada ayam dan pekut. Agak bangit pengkrek ya kecuan jam ujisu cakap pertai. Menta la hajar tandap hajar atusan Islam. Agak pon pengmit Christmas menta hamil kai Desember. Jadi kesden Jubilee Kesnem dikira gini berarti gini kesi tang minta beliau benai dona tiga benai khot aware gitu bantuai serhem pengkira ini di kata dijuan juru ya kebau lakha yu hakat lehem arja atusan Islam agaba apa betul unsapli dan buram ya gini kejing kaya gisu beladab minta atusan Islam siaja araja atusan Islam Kerja kapal, nidon kini kapal ke pengkrek, jang ke adwen, kejuan jang jisu, kejuan baar jemu, bat terpang minta kesini, ni pengkrek tu, panjang buram yu, halor kini kejuan ke depan, agar dia kejaga kepada ni ab kelenti, langbar di kejam, bau uncong usa absen kini, bat isa yara dan buram yu, saudang kini kesal dua sibir. Agar ni kapal, ni masuk mendro kan yetu yepi kadwai Islam mencua ya pada Kristen roy dadu dan sekejang tengah la pententang yu kemudian da yang blai kemudian da yang kebalang di dua yu minta kesini but ya jadi play kita angkat but ni benda mentang dua dan minta judu kerpang bau nang la penga di kau sikia but di ai yang blai kemudian judu kemudian da Aglay yepiro ikna yang kemenyan bat itu na di bala yang dipeskan benin kagene kalempung kebangi kendolang kagene kejemani blay bau blay try kendra ku kerpang yepi ye have barit jengi bariam le ba phang ya kadu jang kecikut jin long jong blay dua dan ta yepiro bau blay try kendra na ku kerdo yepi makinang he nang san ada di blay Tekau perabangan jenis cuma bagi pan kini kita terku biji jauh belai halor jenis terpangai akan keparing dua jenis ni yang kubur kecil bagi long kita pop nam long kita balik bid balik iam ni kena bisa menjadi apa ngapla hau belai kembor baru Badaki dan kepala mengalami pot sibuk dan sekitarkan ketika pada kitam pada dijingla atlet dan dijingla pelat setengah dan dijingla pelat setengah dan dijingla pelat pekrau setengah amar kata yang tepat ke Maria pekut kebayang sah ke seti yang dia berterikut pada ki dan kepala bantuan dan kepala setengah
Alfa Iblay Sini. Ublay ben bar islay ini bandalamat ke tipot ini unyalam ini sa kecil impom jukun. Amen. Tungin pan ma bikilat-kilat kijing tuna kijing tembun jangi kakajing ruai koturai tuis sinai. Naga Godlin Kadok, and then Barker Bakandai, Naga Living Benin, Line Spark South to South. Kakajing ruai kabulai kaburam haublai sejrong. Naga Godlin Kadok, and then Sampai Barker dua, Bakandai. tentang dua berom hukum sejarah dan bahasa dari kepor Advent. Iburam kecil konkret, pada ada kecil iburam jemiro. So in dan haublai, pan kecil kru jeng juga, kalau jeng way. Pada itu tu dia pak dua, ada ni kepor, ada ni khidmat, ada barang Indonesia. Kenapa kita kita tengok? Agni ke mas berkuat, dua gerpang nak mentah agni ke Paris, lengkap kejeng sembilan lanjut Paris Pris, asisten Paris Pris, kenal Prai Balang, untuk diikat ke seperti orang bak Balang, bertipa jong Blay, jong gani ke Paris, Oblay Dragon Rad, dan angkat kukur doa ini, laban sekiu, malah kesini ada singem jengki. Itu wairu, nak bantang, ipen baik niki lamari, ibalayo ya kejing kau kejing kia. Iperwa ketemu kadem haublay, nak bantang ni kejingai. Pagi dua itu nak bantang, iwan ka lamari, i ma Michael MD Sungo, bat i Miss Anuja Kulu tiba rakhi kesni kha jengki menta kesni. Oblay Dragon Rad nang say kejingai hello jengki, but ya kejingkel ku bagi ran kamman kesni kejingem jengki, but kunjuro midwai nak benta i Anuja Kulu iban sayo pediang yo jisu menta kesin benengkong, but kunjuro ya ikarnet Hilton lamari iban sayo pediang menengkong yo jisu hadi Yukuris berkuai. Bagi dua itu nak bentang ipoi dekat sedang, bat nak bentang itriksun di badan apa yang kejingpang kejing sitom, Oblay Dragon Rad, unpen kia itu dekat kejingai bat kebor jengu kejing klaim met bat mensiam. Bagi dua itu nak bentang iwai pang sami pakma ba rakhi kes sikha jeni menta kesni. Oblay Dragon Rad unang ai kejingai halor jongi kejing dan kam jigi ban nang he nang san ai jing tibe tible. Pami terwaru ya kemensiam jong Victor Jerwan Oblay Dragon Rad kun ai ya kejing ja khai pam jikut. Padan ru bapa dua ini menta kesni ba ken po ya kejing tu jagi Oblay belatit ya kejing don kam jengki pada kejing songu jengki Oblay pediang hun ya kejing songu jengki pan kerku ya kejing don kam jengki.
Tongin ya duai. Pagan bor barabat ba isnay. Watsya bagi jinglet jingkam bekerja persei kin penwit ya gitu bapak kloy banyak kendo yau kon jong me. Henry ka ai ya gini kai ini ya gini spat beleng kan pelang ini gobit dan rengkat bat da utrai ini Yesus Kristus kon jong me. Uba imat sisa rengkat bat me gini langkawai jong men se bakut. Blay junam la junom. Tungin penkrai aladi, ye kiskor jungi ke donur jungi, ban sngap bar ban kuson ye kaskin ke jong blay. Jing pule ke benengkong nak kita jong baruk mang ye lupa. Kelnong basan git khadi way rokindai. Ublay uang ye ke Jerusalem bat ye ngiway kiway. Ban loy no ye ka sokti jong ka jing kuslai ka jing genjar. Bat ban phong junom da ka jing bahabreu jong ka burom na ublay. Ka jangkup jong ka hok na ublay. Bat ka pansingan jong ka burom jong ubom jukon. Ye kan ye ka kin ublay en sa penbenahan da uma brigadal pasal. Jing pule na kitab baru. Ulonyo ye ka sokti jong ka jing kuslai. Baka jing jar jong pa ko Jerusalem. Baka phong junom da ka jing habreu jong ko burom na oblay. To phong da ka jaikob jong ko hok na oblay. To phong na kli jong pa ya ka pangsiat jong ko burom jong ubom jukot. Na ba oblay sabili ya ka jing panay jong pa kaleng apo ka bene. Na ba ya terteng jong pa en sa khot junom da oblay ka jing suk jong ko hok pat keburam jong kejing itlek. To kijat ko Jerusalem, to yeng law long kenjang, pat to pai kmat sepang mingi, to kmi yala kon bagi yalum kum kepenhun. Na sebni ban nami da ke hukum ubukon. Kidi ebisa asa, mau belai ulukan mau iti. Naba kilami napa da ke bayai kejat. Balai yalam pak da kinongson jong ki. Henry, melayun suwan yalam biang iti sata. Dak bakit iti akapuram, kumbasyong hakhatsin. Naba belayu lokum, bayaway ko way lomba kapenjang. Banya kilomrit pom jukut, day ban pensendam. Banya kitan, day ban pendam. Da ban madan kakendaw. Nang baw Israel, untuk jaitsuk akapuram belayu. Iklaw bat man lau beng ubi ila ka seri ya Israel da hukum ublay na ba ublay un sielam ya Israel da kismen ha ka jing halang ko buram jawu rangkat ba ka jing snai pa hok ki bawanu ka tin jong tra Tungin sanay sipo kan kuson ye kaskin ke jong blay. Tungin jubat yang kena kim jong blay dan bagasam sispa atun reu barnya ini ong lam temen sim jalan tuyero ya Ukraine. Naga calling down, second ball of halfway. Naga linti beneng, last part like that. In ruai ke antipan ke bandingkong, kita kat ke bandingkong, R, B, line, sound, sun, banding. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Jing pulih ke bar rezeki jong Paulus segi Kristen Filipi. Tolong benungkong kita kot sau hadu real prado kadway. Paulus duai berbor daga jing semen ke jing snowmu. Yagi konten sim jong kinong Filipi. Badengi baro naga benta ke jing eteri lang jongi ha ke jing penfriang yaga gospel. Yaga ni ke king jong blay en sepen benahani dai kong Lovisa dah. Jingguli na kasiti o Paulus bakod siya ki Kristan Filipi. Ko paran, barbor haman la ki jingduway jongan, nakabanta jong ki baro, nga duway da ki jingklim. Nga das ngungu ya ki jingitray lang jong ki, hakabapin priyang ya ki gospel, na do ka singi benungkong hadu mika. Bat nga das ngus kem shibon baw ka ubala sedang ya ka tamba bahan, hakin unsa pendep suraya kan hakasni jong Jesus Christ nabaw blay ulong isaki jongan bakat no nga ang not iti baro da kajing jong Christ Jesus bat kadai kajing duway jongan bat kajing jong ki kanang roy kerhai hakajing tin bat kajing syam hang baro nang bapinang panyokor ya kababhakam bat bapin long ki bakoy, bat baklem po bria, nakabanta kasi upres, ibadap da kiso jong kahong, ibawan na Jesus Christ, nakabanta kabulang, bat kajing yaro ya ublay, kakten jong utran. Yang singap jasa jin si hang dan puson yang si jong blay terong yos ngamintan. Tungin yang mentah benruai roh ya utrai daga jingruai haleluya bat ban sngap ya ke gospel kat ko Lukas tulong balai ke khadiwa ya don reu kat yenu blai kalawan hau Yohanes ban long ka sur jong utrai ban pen kre na ka benta ka jingwan jungu hagat ko ko bat ka jami ya kani kat gospel en sepen benahan daripada sinian semua. Oh
utrai udon merengkat bati. Kajeng kule naga gospel bakul kat kum Mateus. Hagitu gismi Yohanes Baptis ulawan Badulayalam hagari kenja Jongka Judea Tokala kabamud Nabaka himau blaika lacan Desya panguli balakren Daunang yatulupai saya Haba ulaong Kasur jong tau bapertari kenjam Open kre yagalenti jong trai Open bait yakilenti singkin jong Uyanis ulapong daki jansni ut Baru panpos ni haka sengkai jong Bad kajin bam jong kalalong Dagi poit bat ka nap krau Ipad ba jalawan sa una Jerusalem Pad na Judea baro kaway Bad nagitahin kapwa Jordan Bad kila siya panbaptis sa hagawa Jordan Ida klayan laki po Habang ulayo ibabod ki Pharisee, Baptis Sadusi, kiyawan badyo baptisma, ula ong haki, hikikun ki sengpu, mano balamaham yaki, banpet nagajeng bitar, kabala jan banwan, Hosea usro ubayaday dur, Bad kajing kelang kebamu, bad wat harai bad hilang dan pensan yalade, daga baong ngidon yau Abrahamu pajongi, nabang ngoong napi, bau blay ulaban pengikun yau Abraham, nakini hikimau. Wat mentay awis de lapan hagitray piding kumtayan manuding bangstay so baba and kadno badan bread hakading nga penbaptis yapi daga nagabanta kajing kala kabangod and ray utaw banwan nadim jonga Ukam kraubor banyangan Uba wadya gijuti jong ngamlong babit bandra Mau pun penbaptis yapi Daw mensi bakhod badda kadi Ubat yagi jente hajikti jong Bad un penkhod yakan kentem Badun lum yau keu halagatia and ray yau style untang dakading bam juli ka gospel jong utrai Minsyong dari dan buram dan snap ya kesneng keterau nauling do sang badan buram jang. Ni baro ni long diberi jangkan ni ayam Advent. Dan
Parang we are all Advent people. Akhirnya di South Tayo, kebalang ke ai ini bat pengkret nak benta kejuan jom Yesus, kejuan bang beri dulu sekali ke protein. Ya kebang orang mentan, ini kita kepor bagi pengkret. Start no sini ba imbreki ya kata ketingdap. Hajar Arsan Slam Jubilee kembali lagi ya ke Hajar Slam Jubilee akhirnya ke Arsan Slam Belagan. Kum kibri jong ke Advent di ap melinti kejuan penentong jong Yesus bad kebentar kebaar akhirnya ke saat tayo betul ba lai dan pasal ya kejuan long driu dung chaka pertai bad begini kesni try penentong bad baar i pengkret ya kejuan baar jung cha pertai ta kamun kejuan no pertai yani yuai akabang yosnya muntan na gospel agasni khado ublei kunsa thanglut dikitu baro ibam khud bat ibam dan kam semut kejuai na kapathai bat ya kitu kibale ha kibakongo bat imni gakken play en sa ai ka bainang kumbal Yesus la kula ini berkat happening agane kejuan jong Yesus tangi nam klet bangi pun klet tangi kata kejuan penentong kebal adep araja artusan snem bat Juru ya kejuan arsin juru ini mentang dia lumlang keperabalik gereja nak kebentar kejuan juru la benang kejuan balai juru akaba mu udon hapdeng jini agane keduan kedupan kebang pen mentang ya kejelek diam bakut agane kesem jubilee keba upo Francis pa bakho jini unsapli la ai ini hakin kidnai belajar ahli Islam barat Islam banyak pusan ban im kum kita pilgrim jong ke jingkermen la ai ke tim hani jong ke tim jubilee ke baong pilgrims of hope kepada batho ke baong tim kasih jini nilang ke pilgrim jong ke jingkermen kum cibenta di pengkret yang kejuan jong Yesus ngidon arnun ibrin jong ublay sa gidai u baruk u nangya to lupa u bangi ni asal lagi jempulay ke banakong bakot bawer ini ndai tang yang Israel hati di por dulu ndai hagane ke kecuk pemerintah yang ini barok ban pengkret banginam do cingkermen mau dari utang no ai jingkermen unang penslur ba pengkenmal yiki ba ublei udan batki ublei ukenmal yiki ba un sepelaj yiki na gejinglong beral yiki balaring beral yiki Babilan ubaru mengitu pa ya lujor ya Jerusalem kum gari kentai ne galong tmi kentai kebadon kikun bat kebayam dapat kikun jengkang bala syaring merau nami casadi kata dari Babilan akaba meki nagada kapop jangki por pakai flat jauh beli la cahiat ma bad menta uni prophet noy tu lupa ai jingkermen yiki bad pencelur yiki banam do jingkermen dak baong gini kitintin to ki joj do Jerusalem to ying halor lom kencang batapan phai mat sapang mingi to kmi lagi kun bat ibayalum lang lembung na mingi alasan ni camingi da ke hukum bakul kin bisa artat bau blei ukun mau yiki abang icam jenjar ngijuk mau yang blei dan day curang le kan thei imei jini longkum
banokong hadim jong blei bani kon mei yarap nga mei balai nga chitom kan ni ho ting kon ni paro and they hagan ko por ki Israel ki bachari merau bat Israel ki badan apa Jerusalem ki don hagi sinchar jang ka himarum bat ki wei pat hin ki la shem jinjar bat ro hagan ko por ki dunyau bat ki sel siro ialah tinggal jengki hagi tu ki por dei ki jengki ro ipat men jengki badai hagan ka por bagi por bagi jam ki samjinjar ki selsi ki snabdo jikermen u baru noi to lupa ya bau lei upa iki banong hijau pin saudi thai segala le jong bat pin sakup dari ta jikin ko pahok da kata ke sepi da jangkup jong kahok blei Kata kadau ang ginigintin, tobret na ya disoti jang biji kuslai bagi jinja jang Jerusalem, bak topang junam ya biji bahabri jang kaburam utrai. Kali kali kita biji bulan, bak biji pengen, bak biji khot jang ini noye lupa, bak kinsa dong kita pun berlalu. Bantu saya kup dan kata kahok jong blei. Habis jom upor. Kani keji ong jong u. Noi tu lupa. Kapan kan mau yang berdepi kum Israel batmai. Ban bread nak kita disopti dan keji kuslai bagi jinja atau kejingin kejengi. Bat topang junam dan keji bahabriu jong kaburam utrai. Kami kena mau nadani jinja, hagi jingin jengi, kejing yale, nak kejing duk kejing kerduk, kejing dukan kejing jam, kejing yale persyak jadi drugs, persyak jadi jimpang baharupan, hadu kini kismi jimpang AIDS bat HIV, mod bat jimpang kanser empat dan dawai berukoi, isofin, dari hakum kini dikem. So ngi mau bau blei ule kampla na kapor kubangi jo ing di osnyau bau blei ko do wat kita di Jepang bayar jadi kita diberi bayar je kan di Jepang yang dan kam di sana dei hagan kapor ko bapa bakul yo i bag pakai di jinja na tma na di jinja Islam di periap di jinja don bor Nagaway gari kumbalang Harasia bat Ukraine, kumbalang hapo Israel arde po bat Palestine. Balang ro hapo Manipur jadi imtip minta tharai nakam dinna kata ikremen bat insana badaki de Christmas badai kata di kisut di semen kebau bleu ai ni dang ba ko julu idwa yegeni badai halo gani ganorim ba dan bondro nagadao jang kini kitma gini yele gini lalot jang gato gani kiri ni kibril kiba sarong bat kiba lalot ban nagadao pa bakul ay ini gakim kaboang we are pilgrims of hope nimday bantu jindermen idai gidi jang jindermen kum makipor jang ubaruk di Israel batila cha perantang pa nagadao jang jinchariat ma Ubriu ba blei lapha chingi seperti batung kre bangi pule metadesi rega gospel agaba Yohanes Baptis ubala ublei lapha yu cari kerja ban perta da kata jam pernah tang jing pela bamun bat sepang jing platform kata kadang ni snow dan bon gibri bawan chau Jisu achau Yohanes Baptis ban play na kipag ban kelak bamut dak bayo baptisma ko por junung to ngi pai maniro na akini satu lagi ayam satu lagi singi blay di singi try advent akan ayam advent bangin pai sao be how Yohanes Baptist and the how Jesus uba la pensle ini dang ba baptisma bagi sakramen
bangin pajang kemapai kita di Israel, bangin kijat kemakita waong baru di Israel, bangin pai saublay, bangin pong dah kata kejan, keseti babha, keseti kebakut, kata kecantuk kebahok jong blay. Kemudian, ngiri ke Bible, kata blay ukwa benda kena nukakam, kaba ukwa ban pengkul, ban penbha, penkemai, ngiri blay ukhat, ya di nongye tu lupa, bad wat yau pun jemu jisuruh, saya kena kerja kerja, hakaban ngasnya mene hadir bala yau baptisma, jisu dan lecture kerja, bandai ayu, bansakkan, banduai, sau pelsi, sau pelmi, umba la yaitu ini nongba gospel yang Lukas, nong kebalai, khot sang, ban, kumjuro ini yak Israel, haba lagi kublai lagi, ya Moses, bandong unang penlaidut ya Israel dari Egypt dan seim Pharaoh ulaya lam yaki lamba dari bekerja dari siang kabamut kejaka keba ki kenduk ya ulai bat kejaka ba ulai ulai kampla u ayung yaki dapat ki dau mau baang Moses bat da keba ulai tu ulai kampla yaki aba ki ya ke kedua besar lamba dingdo yang Moses. But susu, hagata jinga deki hagar rikenja, sau person kiki, ban poi kategori ban pular ublay lakot yang Moses, banyalam yaki, yaki ba ublay kan yaki ban yap ngan ban la yaki takipu mana bandeng batin tang. Kene gede kepo keba mengiro ko men kepara, agini kisah ayam, tengi pai, hindiat, kamu tak isu kata dari bekerja. Kamu banginnya kuson, kamu bangin kian lagi jelek kemen, kamu bangin kian lagi tadi jelek soba, bangin like lagi tadi cing, kena kino ba percaya jadi cing kemen bad jadi soba jingin percaya jingin kemen, nak terkadang kebalang kebuk yengi hati kepor adven, kum kepor len, kebangin kian lagi jadi soba, kian lagi jadi bam jadi buai, bad penjoro, bangin pencutam menjadi kian, nilai bantuai. Ni charging in na kadang bandaki ya kata kesihah jauh nak kelim kata kadang ikan dua jo kejawai buram ikan seluruh yang kibriu bangkawai tentang ibaratnya thok sangkurim ma bagi nam kawai na kadang kene kejaka dari kenja apa kenma ini lo bangin kenja cipor na kita pertai ikam huri hura kata kadang Yanis orang ini pentemal ini ya kita lagi tingkau bakul na isaya na itu lupa ban pengkret ban pengkrum ya kata dijin mesin sini batum joro ban penmadan ya kita kilom kilomba ban pen dak itu ditem bat keli ibamut ayu kita baru dari jinti dijingin demi kum ki pilgrim baim mani asba pertai dibantu jikaman bau blay ini bau penmal ini ati poda bijinja ati poda bijing sausi ati poda bijing jikaman ba blay ha ini namba di prophet tu Isaya ni lupa uba Yohanes Baptis upangkenmal ini ban pengkret hukum ya ganti jahat jong brai akan di satu yang tentang cerita yang tentang apa yang selain itu yang hakmat ini mengimpan madan ialah kejengin bat itu bilum rit lagi lomba kebat tahu ya kejenglang le si jengi kebat let ya ulai kebat palat ya kejenglang ya ulai kebamut kebat sarong kebat hangame kebat chania airade kebat IT ya lede ha kejeng im pertai batlet ya ulai Tekon men kepala kadbang idang am ya kata deski dikpelenti dengi ya desi tha jong dang film bagaski jong kejuan arse ni kisu penkenma ini
kat bangin akul inti kata ski ke Baluan itu badan na kecindom kamut badan ha kapop am lano kata ski jang dijai ski jang dijai buat euro yani banten kemai lang bagi sa kenen itu banyak pagi pra am lano kin ya bha yamen bakin ya teli kin yusuf itu bilesun we pan idang am lano kinyo ban yusuf na dibaca asal bendi bat dibaca tak merang tuk kita di Israel Israel kebang Israel lagi pulih berkong di port jauh baru bat yang ya piro dibaca tak merang ha dijimlin beslim jengi kebalong tung kata jingim badom ni ab lano ngin lagdo blay ukat ini nambah Yohanes Baptis mentagasi to kelak kebamun to pai chau blay but dia ni ke sakramen jang kita penyusup but to duai how blay but in saja hong biang ya kata dijing kejantuk bahab jang blay di Israel hati po jang baru bagi po jang Yohanes kila kelak kebangun bagi lawan hai bagi kila yok yang ia dijingmen tongin pengkret mengiru sawo yepi kumbo ang Paulus menne na ayo yepi bagi wan banya duailang bagi ayo yepi bagi dong diberi betimblay bat kumjoro ni padar menta badan handi padar jengi ni duai hadi kapor adwen bang inang roy hadi jengi kumbah jisu ang ye ye bay pat kumbang yepi Tahagani ka ayam adwen jengi ni pengkret di jiwan jeng bisu to ngin penkela ya de tang ya ka jeng kesem jengi ni airong ni kan ha kemian de ta bani pakmat pengkret parkit di jan ni penkemai de ha di dalam de pakhat khantam di jang jeng bisen kumbang ni betan itu banyak pak jafra itu kebesun itu kiba yabha yemet in phai soble bat in yusuf yabha bat tunjoro bangin yamar bat yasha mar yang kede khot jangi ben kelad bamut bat in kelad jim sabijim bat mai hati ni disi nado bastang ta advent kila beli hati whatsapp dan mun di para bangai jengi di bapa WhatsApp tang supaya kita berjaya belajar ban niyo itu ki dak isin jang kita konkret adwen dak keban idan betul perwiang jang sentil jengam bat satu lagi membeti kebakan mau ini ya satu lagi di tayo ban konkret nak bentar ke Christmas akan kita tayo belajar ila thang membeti ba blue lagi purple makan marini ke sosi la tipop ke pengkret dah batau ya ke increment menta desni itu ba pengkret di thang memeti biang ni thang haduan ni thang hari jing terprabane juni di konben yang ada badan ke chapel thang ya memeti baat batau ya ke jisuk kemudian orang ini kemat kebat kado agak mana nak itu jauh di bang tusan jadi jero bang induai agak negara jauh dan bertahan jisuk iran kan jisuk ini asnya benih orang ini itu berangkat di banyak show iwe itu banyak pagi perang di anglot bagi peliti lalu ini jisuk lah agak balang senang lah haji ngasem upa ikon bat ikli ipa dan ini pramarjan yang kerja kaman yang kerjaan today hari ni kapor hari ni katayo ngapo jadi itu jon ban ngatepat iki ban ya wailang nak benta ke Yusuf khantam Yusuf jenis Yusuf duni batu blay marwai wa'a
bagi dua na kita ke Yesus hagi longing longsen jengi balai jing Yesus hagi balang dong oper bagi Yesus hagi senang kata jengi bagi Yesus hagi imlang besalang mana boleh rah Yesus dari mengamati wat ab ikiwei mana ban sedang ban panma mana ban sedang ban Yesus yang jod kita kesini ong baru ba in sedang family ban Yesus nang ba inyo bainong ngaju perkat berbor lada kiwei kipan jing Yesus pa banga lagi panma nanga ladu ladang bijing bang Yesus baki ngadu nong dari bersedang nanga nama nganyolong namarba ublei penakam yang berbor bat terkadang ba agani katayo nga tepat di to ya duailang bat tong indong bachelor tong indong di banongkong ban volunteer ban wanra Yesus da agani ga benta jang di Yesus kemang iki ngapa kema ru ini langba ka jing duai jang Francis Assisi ubala ai ini kenuksa bandong kita iba atia jang ke Yesus akan tibnang ke aspa kendai kendriu nirwai berbor lag baong tumne ko trai Yesus pelang yang atia jang ke Yesus jang ne ban wanra jing e hapdeng tibayesun ban sab jing mang da jing ma jang ne ban kli ar katen da jing ne pelang yang bangan imsni hagaban pentengen bat ke bawah cingtien ban yai saulem ban yak bakwa saulem ban yak bakwan jing long yang jing sau do mensim ke jing termen jing sau si ngan wanra ke jing men jemme kene kadai kaba ujisu ro ang ini akwa dan kenma biang jadi bagi kita cepung saya ini ban kenmadan kita di domrit bagi lomba to kenma ini ba badai kawan kapot nakadau jang kecing sarong kapenra hangi ya kecing yedak ma kecing ya shun dei nakadau akum kene kapor apa jepi da kebaong kumbaong Yesus hikai na ba ngalong bajemlod bat pasawit ka dolod gospel jang Matius nang khatway ar pendai hakum gani ka po gani ka ayom adadang idon galo kata bijing ya tut bijing bang Yesus ujisu ang ini toma kikiway kumbau blay uma kiki ladating ma kikiway pan upableng jengki unam ma kiki gospel Matius nang bandril khatsan khatkan ladang ini long dibril dibakwan kwa tay lede to hagani kapor kumbangang bangin duai bangin dani lede na kebesin fan lot sa kebesin saulan bat snem kebesin Israel nama Yesus lang kumne ini tolong kiba Israel kumba pabdeng jengki ulang ba Israel gospel Lukas nang bandril la bandril to prabenget media ni IT yede kum gatunhon balang kumbang iwan mentadesni in pertubut ya gejing kai jong Yesus nam bangya gejing sut gejing kemen haga negesti hadir ka kapor Christmas haga bangirat iraki dan buram ya kesi kai jong Yesus ba iraki dan buram ro ya kesnen jubilee selain jauh di khaj Yesus kini sedai. Ada bagi tujuh keris pukul kebani yang tentang kebau Yesus wan bad minjau di kita kecil ai jungu bagi minna ban in jadi hikai jungu. Ini orang Yesus Kristus.
Doginian minta baro ban fly ke jinget jungi legba ke jingwai ke jingkla jinget jong di apostle. Nagakon ng tagam, kanamba kabakan lai, nagalim di beneng, kanamba lai spa ndriw nam, lai ndriw nam. Kon men ke para beida
Kumba habaro di dua jemi ni abdulin tiya di jiwan jauh terai jemi Yesus Kristus. Kami ni kepada di Kristus jauh dan di Cerhem kepada kamkrau. Ba kumbang lawan cakapusai. Wan lam ya kubor ha ki baduk. Batan pungko ya bakuslai gadolun. Kumta roh ha kesni jeni. Wan lam ya kejipedim hagitu baro kebadan kam. Kajubab trong phi kalong, tuan hia putra Yesus. Tuan hia putra Yesus. Na kebentang pa bukul jemi, ubishop jemi, kileng do, kiriumiam, ki head katekis, pat kinang tray balang jemi, ba ublay try kenrat, unkor ku kordo ikajing tray jemi, bat bakin do ikajing kot ikajing kia met bansi. Tuan hia putra Yesus. Na kebenta ki baduk bakardo, kebasyam jenja kajing im jengki na kadau, na kidau baper. Ba ublay try kenrat pencengen, bat unkor ku ikajing dam kam jengki baba. Tuan hia putra Yesus. Na kebenta ki kena bat kisamla jong kaparis jongi. Hamtam kiko kibrang syuyok pediang ya ke sakramen jengkus kam. Bat kiban yok pediang ya ke sakramen komunion bekut. Ba umensi mekut un pensyai ke jengkut jengkukat jengki. Nang bakin lak ban kia na ke jeng sniu thala jong bani ke berkai. Tuan hia putra Yesus. Na kebenta kibang basyitong kibatia hak ye kisem bat hak hospital repair. Bau belai try kenrat support serpai ke cimpang ke cimpang di badan hakamet jengki bat bakin yo ke cingkoi cingkia kamplo. Tuan hia putra Yesus. Na kebenta jengi iwei pa iwei. Langin siau tu jeliu ya ke cingkodor jang ke Eucharist bekul. Bat bagi yo pediang ya ka baro cingai lembah kecil badan burung jongi keman lakupor. Tuan hia putra Yesus. Kedua itu nak kita bawa perwa terpang sebab kita pernah pisau beli ketai cuci bapang di bacikom bat berkhe kesnikha bagi kita mesin pelaksanaan lo bagi jujur itu diwan ayo nak kita kita kubah beli ke aiki Iterwa hame kendra mantek bismei yiki batukku yiki kantam ke bapang ke bacikam batik juru ya kita sebab wa terpang mungkin terwas bagi dan kita ku bahagi tenki na ketenta demi toman hiar putra Yesus koblei dan bawa bat in junam milawan ra kaya kejipunim habaro bat bakwa ba weiru umdei banya Tosha skoria di tempat jom kipat jom ni. Pato ai ba di jingga jengki jom kepercayaan jongi. En pinyin ti dah di sencha sup jom ni. Ba kebalang jom ni kan chat kemen. Ha di jingga belai ba jai. Dau Kristus rai jongi. Darangkan perkasyaan itu gibadai. Wan terwa ayu kinwan sekmat. Wan buat kiwaipat kibakwa benterwa kerpang. Wan terwa yeki rengkat baru ku berkawain lengba uleng dosa. Nagakolin daw kanamba kabakhatsan. Nagalit ibneng kanamba lais ba nyew pra. Lai nyew pra.
Nagakoling kedok ke nombor kebakat song. Nagalin di bening ke nombor lai spa prafilah. Lai prafilah. Ketuai John men kepala pekini kecingnya jangan berjongki penlonggop yang hendak kat grey pa benbor baro. Tok yang hun kotra ini terpat yang ini ketuai begitu terwa berib jemi bat namar ngindone eiro keban yesai kita kebentai jemi kawan bantelai jemi dah dia jong begini slai jong ni dau Kristus trai jongi Utrayun dan rengkat bati Kecil lagi dono, kecil lagi syautan. Tengin ya yang terakhir ubleh jongi, kau ada
pasang bat kabadai kadai ti jengi bagi jipinin jengi aman na kapor bagi jaka bat ayo yale ko kenrat ko pa bakoi ko blei kan bat bon cukur nang ba utrai jengi o Yesu Kristus ubalawa ubah jingwan banangkong jengu ulan cimnya jinglau brewa po jengi bala pendar jika sandur ke lamang nado penswa badu beli na kadanta jengi ya kadanti sa jing penin bom juku nang bada jingwan baar jengu agabor bat kaburam kebat habdu kadwai tempa jagakan jongli ni kiba minta maaf berhenti kata kesni nila bantiang kata kebanginun ban kermen kajing kenim balakulat jongni bat namar kata rekat batiar kenyal tikat sin bat ilma bat baro kipai beli magi bodang kabedeng ngirwai yaro yami bat ni penbedak dan sange Kadai-kadai kebuar bakentang tam hakakinya kakiam temu belai kadang belai jungi. Nama hakakinya kebuar mensim boko jum sukun kola ya uku berkawan sekamet bekas senam temu belai temu turai jungi sukses. Tu yeng bidam yeng dalam jungi belai rangilah na benar khosir ini mun jungi dan jungi belai. Dasisya milang bukut ketrai bagadai hak babaro kiba minat hal kinyaro yamin. Nama lang bangpun jang ni trai jini Yesus Kristus. Nagabor bagat jingtrai jang mensim bukut. Me ai jingin bat me bukut penkentang yaki baro. Bat mendu sange bandum hadabi yalau pai. Nang banado mami hadu kesat kesni. Enterwai yakinya kiam bukut. Satu keteng jami, nama kata, putra yang berparit jami, padauju umensin, mensau bahaya pantukku jikini kijing ay, dibangin lawan ra penkentang iki, bakin kelalong, kamet bakas naam, dong trai jumi Yesus Kristus,
Ubala hukum yang ini banten mentah yang ini kijimaya. Namar mauhi agamit pala atina yau. Ula chim yaku. Madagabaingo yami. Ladwai terku. Ula kia. Dalam ay nagsinra nuwang. Toshim. Bartoban nagani di baro. Namar gani dolong kamet jangan. Ya keban aiki. Na keban kai jongki. Akajo kurkan layabam lachim ya kukuri pada kebaayno yame ladwai terku belaai lagsinra luang toshim batodi nagani di bara namar kane galang kukuri terpasnan jangan jang kejutang batmai batbom jukun ya kebentai nakabentai jongki menakebentai kibabon nakabentai kejimat ya kipom tolek digane banten mau yang Kajing maya jong kajing Namar kata kutrai katbangi penmentai yang disya sitam apalagi jong pun jong mit ya dikelipat badan buron jenggu patia dikiki jenggu syabdeng badro katbangi apvelenti yang dikingwan biang jenggu ni terwaso wo hame ya dikinya kebakoi bad kebain ni kerpat yeme topik ya diking terwasnya jong kebalang jong mit badro kubur ya ujingnya ubada dikiyat jenggu melaman banten Yesus ini batlehi. Kaai bamengi yak bansa da kamet atasnan jungkun jumit batya dan sependak da mesim bakoi du ngin kelalang kawai kamet kawai kemesim hafiz. To unpan jana yangi bandang jinturwa bom jekut hame nambe hidup yo ya kenang peten. Lambat kebalasnya kami. Kerpang rengkat berkemaria sesuatu buku cakmi jom mulai. Rengkat berkiai buat dosa buku cukurin bahab tenda. Dan tiga apostol buku bagi mati berkera buram. Rengkat bagi buku baru haji bagi selia penjadi rap. Najin sadam berkelangkut jangki hakmat kami. Ni kerpat bertuai. Tuai bawni jingknya jingknya suk jangi. Un roy ya ka suk sain. Bat ka jingem ya ka berthai baro kowai. To snow bhavan pen scam ada jingai bat ka jingi ya ka balang putrim hangni hasla berthai. Rengkat badu jakri jome. U Francis ukpabu kuat jingi. U Ferdinand bishop jingi. Kakun hun ke bishom, kilendo baro, badu pai baro ya uba melapelong ujong mi. Dos ngap ya kejing duai jong kani kayeng kesem, kaba melap hot bani lumlang hakmat jong. Kok pa beisbun, hakajing snei jong min, to lumlang haladi ya dikun jong mi baro, kibala sopryang ha setelah kepertai. Yang dihemen ki para jongi senrang betul thei ki bala plat no pada bitu baro ki bala tenso bahaya me siwa kin plat na kane jim to yang ki dang chu ye cha di ma jongi hangta ni kermen bandon
Pangin ya hon lang dak burom jong mi. Dau Chris try jong mi. Dau ba nete sei hak pathei ya ba ro ki jing ha. Dau lembadu badau kandang ame blei pa ben mo hadi long we jong met se ba ku baro buram bagiro jenon la jenon Kumbalo kumri nang kani batai kai ni dekin lai tidur bano Pelagi terpat terang dari istiwaro, ada dispun jombe kahai disuk kisah disni jomi, nama dah berjirat berdistai jombe nilai berbon nakapo, batin yok berjirat dan ada janjar baro, kat bayi dengan peninti di kerman beku, bagi jiwan padu na penim jeni Yesus Kristus. Lord, que apostol domingo nisso ga api, bagi nisso nga ay api, wat pwede ki pot gini enre ke balang jongme, badha gini sbon jongme, to ay ta gini sub ke teli gawe kat kum kaban jongme, mame ba in madbasan cha junom la junom. Haji seputrai dan barabo rengkat baki ru. To ini terwa kedak jingsuk iwai highway pan. Akri bakit na yakipot jong sa pesay, supungi di besyakot,
cha ke khawai dong phun dang ron ko pindah salon sang hok pemidrong apa yin tula rei to al tin sen tula dan sekian. Mentah kadai kapor hakabanginya bang yesit. Kamet pagasnam jong kisu. Ukun ran jongi. Ikumda kitu snowbiang. Yaladi. Tungin wan cakmat dan pediang. Yau kisu dar tinggi ulai. Nagakon ng kadam kanamba ka ba artway. Nagalit di beneng kanamba aspa katuli. Artway hindi. Nagakon ng kadam kanamba ka ba art. Nagalit di beneng kanamba aspa art. Art not art.
Kublai terakan rat, pengu kedem kelek syamik, senilong ublai bakrau bat badan bor. Ngis ngangu yame bamela ailat yami, bantiang yame ha kasin kebanukong hapok kedanut jongi. Kublai putra ya kane kecing ai jongme. Kotrai tu perku ya ime ipa ki hamen para ki bala ailat yami, bantiang yame. Korkuro ya ki pardar sister ki para lok para jor bad baro ki badan hangni menta kasgi. Sashisin putrai ni ai kublai yame ya kane kasi kaba ipo ipe putrai ya don rengkat bat ni barabor knang ba ngin laban diang yame barabor daka donut bakoi. Kublai kotrai Ngalayo yang yu Jisu bat mentanas Jisu kabacanay Ngalalen lagi haki jing eti pari Banjo ya kajing im Katadonut katrang jing men Imen bangang luyo Patuna-unang sisa urung hadormu Nada imen janay Uji suhadormu Uji suhadormu Uji suhadormu Uji suhadormu Uji suhadormu Uji suhadormu Uji suhadonu, uji suhadonu, uji suhadonu, uji suhadonu, uji suhadonu, uji suhadonu nenta. Ngalayok yang uji suhadonu tanasu, Yesu kabacanay. Ngalamen lagi haki jingeti hari. Banyo ya kajingin. Katadonut katrang jingmen. Jingmen bangang luyo. Patung daunang sirpa urung hadonu. Nada jingmen janay. Uji suhadonu. Uji suhadonu, uji suhadonu, uji suhadonu, uji suhadonu, uji suhadonu nenta. Uji suhadonu, uji suhadonu, uji suhadonu, uji suhadonu, uji suhadonu, uji suhadonu nenta. Bless boy. Lili Chakran kan begini tin dekat di Lawai kan sakti deh kalau kan ya sohan tu emput kemas seperti pada dia dua kan lu juga sawo ya pusan ni bak ayo lang kita pergi ke marwan itu sawo yo blai ayo di kon ini dia Yesus tapi di kon sembah sampai itu blai si buram bestut ini si bet mendadak ke mas bakul Kong ini Tuhan
Enda la pendak ini dari jumba mesin di terpari ke meko trai. Badak dia bentai jini hagni jimaya. Mehika ini bantawi dag ustad. Ya ke bekerja perkai. Bad ban ksot triang hake ke bekerja pelai. Dau Kristus trai jongi. Putra Yunan Reka Baki Kau beli dan berbara batu bais day Ubaya dijuan menengkong jong ukun walakha memerui jongu Hip yang subhat Da dijengit pada dijuan biang jongu Hi at belinti un pelang yati jebakun Da dipalang jong dijuan ukris Baru pendak terhayati Lagi terkujung Katba bidang mare Yagat hang jong gane kejingim Kau tulang yati Kebas kem hagi jinge Kibakat kemen hagi jingkermen Bat bahasa isa hagi kami senai So ya pi kebacat men minta da bijing rublai ha bijing wan do jong nong sispa jengi un pendak terhai da kebainong jong bijing imbom cukur aba un wan biang ha geborong jong bat ke jiberku jong rublai dan bor baro upa badu kun badu mensim ba kun diarapi Bahkan sangsa bati cijenom Tu ya laisu Kamas kalawan Ya umlai Hati Islam Iswa pada Kristen sak pengetahuan hagajo ini ketahu. So itu boleh yung boleh wara anda dapat hati berkena yang kemudian akan jo nak dibeskan. Sebab kira strategi ini penting. Pemulai pakaian nak an Singapore Chi biji irum lang ini nak berita keprosesen bak ini. Kepada kita para orang sabah, wan cua kapor.